Shubor nakashlam jong unong san hima. Ka office jong Deputy Commissioner Kari Boy District mendaksngi kalau penong ya program kerpang ban penkop beromi kilong kemi ke batre bat penkuat pensuba haki office sarkar ki badan hathan nongpo kum shibenta jong gajing rakhe ke International Women's Day arja apun riu lani kata sngi kerpang jong kilong kemi hasyudlup ke berthai ya kani gajing rakhe ke bala penong ha circuit house nongpo limba ke Swachh Bharat Mission Urban lawan banidan ringkat dakakong balagantiu rani Additional Deputy Commissioner Kari Boy kum kakongsan ka Dr. AJ Simli nak office DMHO uba S Langsti Assistant Engineer ka Urban Affairs lambat ka E Marak Assistant Commissioner jong Kari Boy District Komisi benta jong ni gajing rakhe ban ithu kerpang yu senyang uban hei uba kilong kme kidan benta ban wanra ya ka khuat ka suba haki office rekam sarkar ba pher jong ka than nongpo nak liang ka office UDC Kari Boy kala samru ya gajing ais ngobha shakini kilong kme kum kadak jong gajing sngongu ya gajing trishtom jongki Julita Dingdong, Abigail Pak Intian, Ium, Ravina Karmokla, Kadai kata kajing rakhe shibenta jong kajing rakhe jong ia kata International Women's Day. Ila dak rakhe ka babun ki benta babun ki wei parkiran san. Handrai kini kajing rakhe jong International Women's Day. Kini ka step governmenta. Na do menit do benta kalau mak hampir baru konsim le nama ba. Kini ka kenti governmenta ni rakhe kini ka sni ya kilong kini kijongi kita tupai na ki ipat kijingle buron kijongi lamba kini ki effort dan ki kam berat dan ki jing ISO bha berat kemang office of deputy commissioner ulaman ai di kini kapor ngan shi tu ep bagai jing rakhe jong International Women's Day how do slam arja apun rio keladap kumbashi spa khat san slam gajing rakhe jong International Women's Day ka sedang na do kan kendai spa khatway tang la don ho arjan spa arban real but ni kani kijing rakhe mentau snem kala koi kani kijing rakhe mesti spa khatsan de malau snem bidan di team mo mentau snem ka team kalong ban gift to game bungina bel aishwa ga ban sasha bin siyo no ika sab team halor jong kijing rakhe duni pat kalong ba under SBM pade kalong ba women-led sanitation jadi kijing rakhe duni madrasni ka wanhi na ka SBM Swachh Bharat Mission hakbani rakhe khoi ke suba haki shrong ki jongi ke office ke jongi pada sab theme hakani ka por de hakani ka slam kalong ka women led sanitation ngila rakhe shipon pa hi den sang mo menne de ta ski gi rakhe gi ski jo ki den thai jon rong ki jongi na benta ki to ki team ne ki lokni ki jongi ki balong instrumental ne ki ba they help banyo igri buram ki bala lam na posh ko por ki bala ai ka jin shakli ki jongi ki office ki jongi ki hospital ki jongi but ni oi ko women led sanitation ko pa i habaro ki office ki ba buon hi ki daw pun ko jin ki office ki jongi ki circuit house ki guest house ki jongi ki dei long kumi but nimla klem da pawang ni pa ka ko ka kya jong long kumi ke dei ko ka kya jongi in the sem jadi nang jing start jong kini ki jongi de jing nang jing start jong kur ki jongi dia ngatrai doktor ila penisibuan mentagasi pada ila kansani ba lo ke health mo jing ko jing kya nga ong meni ka basdang ila ke mentala ko misi spa khat san sin beringi rakhe beringi pentin mau le de ngasni ma ba kiri kasni kalong kata kasi pentin mau kita hiju ki struggle kira-kira tu kayak jongi kilap nado kita sedang berjuang do mentang ni dang ke bagi dang ya fight ni dang ya rakhe ni dang ya persyang ban ko mak hiju mentang aku ko kia aka pule putih aga jingyo e kana tinti ban kamai kaji banyo e livelihood
dari ke pay ke belum equal mo kita ki jenerakian ke jing fight dan ke jing yang ke jing le lalu ke kapor ben syuhadu benta ini hijau di topik ini ni iba na course ko por belum kini jongi peng ngin mau ban rakhi ke ski ne ke jing don kam ke jing don jadi kini ke jongi jadi kan kai akin don salam ban kam tam ya pi ki badon ke jing ke ban pun ko i office ki yang kisam ni ki guest house ki hospital di jongi hajing ya pendulang jadi perkatlang ya dari kesi ni orang pun tu begini rakyat dari hadiah hajing ya anjing berulang jadi pak kalau scam. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru kumagalong ya piminem don kamra songkai ni songin. Ya keren hang ni barako. Kata kalong ka karkom im jang diri undai. Langit ndagi beriu kelia be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kini kau jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu